Shubor nakaslem jong unong san hima. Nisong hangni kumki staff jong kamau NPSC. Hagani kapor ni ko aman pansyay halor kanto ka video bala haulai po tarik jong Oktober 2006. Sa pangkajing kanto ya UMO in charge jong kamau NPSC. Kumni ki staff ni dan kajing sngodio habanya I kanto ka video bala kanto ba UMO in charge wala perentomet. Ya kinompang badyang niru kinong tray. Mereka kajing sisya, hakas ni bagiwan ki KSU hamne, kidan ki staff ki batip ya kata, padan ki staff ki bamtip ro ya kata. Mereka hadir nak tu pat ni isa ke video baba ong ba aku in charge kunto ini, kunto ki kunto ba, keren tok met yang ni kinong tray. Mereka ki KSU kim syamla wan kali nangi hatu kadai sisya yang kata, parha kapor bagi tu ki staff ki batip bagi waki KSU maki ki lalet ha ka jaka waki syam maki tidak iwe na pada ki KSU bala ong ki staff jami ki ong ba nim dan kapan kena pi manta pi dan ka duty te ki let sha ka duty jong pi ngin sakra ne pi hadir ladang idam kam henry wat la hadir kata lu pi thu ba ki klang dan la ki KSU ki bawan kali ki sepang kata te ki dan na pedang jami batip badan na pedang jami ki batip hiru bagi KSU kiwan tangba hadir katu pat ndalami ka video karena ngis ngaudio ba kila ya dan nangi lada kidan kita ki bapi benar kunta kababaha kalong haka jing sisya bapi ne kenduk lang yang ibaro ki staff kum ka meeting dan kali pensyai nangi hatu kata kadeni ang kajing sisya Andra kajing pakalah katu ka video kalong ba iklam yang kenduk yang ibaro ki staff iklam yang kenduk yang hantam ni badan lah hangde iklam yang kenduk iwe ruban kali hak kata kajing kali de kata kala panbong yang ni bat ni rungila sngorem na halor kata namar ba kamde kajing sisya namar ba UMO cukran tok metengi te hakan di kapor ngakwa ban pensyai ngakwa ru nakalian jumpi sob haban pensyai hatu kata kadai ni am kajing sisya balada pikwa kajing sisya balai bapin ban kali shwa nangi shwa bapin ke pelat ya katu ka video tang kata nakalian jumpa